Šljiva se sadi u toku zimskog mirovanja, od otpadanja lišća u jesen do kretanja vegetacije u proljeće. Preporučuje se jesenja sadnja. Što je sadnja šljiva kasnija, smanjuje se procenat prijema i prirast posađenih voćaka. Što se tiče jesenje sadnje voćaka, razlikujemo proljećnu i jesenju sadnju. Bolja je jesenja sadnja i najoptimalnije vrijeme za jesenju sadnju voća je novembar mjesec. Voćke se mogu saditi u stvari i u novembru i u decembru, pa čak i u januaru. Samo je važno da nema niskih temperatura, to jest minusa, i da zemljište nije smrzlo. Svima preporučujemo da ipak urade jesenju sadnju, a ne proljećnu, odnosno proljećnu baš ako se mora, zato što je obično u proljeće zemlja tvrđa i voćke, to jest žile, korijene dlačice, moraju da troše više energije da probiju onaj sloj zemlje koji je zbog niskih temperatura obično na neki 20-30 cm hladan ili čak i zaleđen. Ali u tom slučaju, u slučaju proljećne sadnje, preporučuje se obilnije zalijevanje sadnice nakon sadnje da bi se ostvario lakši kontakt žila sa zemljom. Kada je riječ o jesenjoj sadnji, najvažnija stvar je da imate dobar sadni materijal i da se dobro pripremi zemljište za sadnju voća. Razlikujemo sadnju u brazde i sadnju u rupe. U ovom slučaju imamo sadnju u rupe na jednoj parceli koja je proljetos i ljetos obrađena nekoliko puta, dakle bilo je duboko oranje, tanjiranje i drljanje. Taj površinski sloj zemljišta 35 do 40 cm dobro se usitnio, a mjesec i po dana prije same sadnje voća iskupane su traktorskim vitlom rupe koje su dubine negdje oko 80 cm, a promjera negdje oko 40 do 50 cm. Inače, kada je riječ o toj dubini rupa, kada je bolje zemljište, rupe ne moraju biti mnogo duboke. Dakle, najbolje je tad neki 50-60 cm dubine i 40 do 50 cm širine, ali na zemljištima lošije kvaliteta važno je da rupe budu što dublje, čak idu i do 1,20 m u dubinu, a razlog leži u tome da voćka, to jest njene korijene dlačice, moraju imati više prostora kako bi mogle u slučaju dobre ishrane da bolje budu balansirane i da imaju jednostavno više tih hranjivih materijala za razvoj. Ako imate loše zemljište, a plitke rupe, onda voćka pati, nema kuda da se razvija, žile nemaju dovoljno hrane, nemaju dovoljno vlage da se probiju u stranu. A kad imate dublju rupu, onda ima više prostora za napredovanje i za samo ukorjenjavanje voćke. A samim tim i voćka neće trpiti i imat ćemo bolji prinos u narednim godinama. U ovom slučaju, dakle, ovdje su iskupane rupe traktorskim vitlom, dubina je negdje oko 80 cm, u rupu je stavljen stanjak i MPK đubrivo. Na zemljištima loše kvalitete preporučuje se da se ubaci i Tomasovo brašno, to jest super fosfat, negdje 2 do 3 šake po jednoj rupi. Pošto je u zemljištima sa lošom strukturom, loša struktura zemljišta kada je u pitanju, tu nema fosfora. Zato se preporučuje da se nabavi to fosforovo brašno i da se ono stavi u samu rupu. Ako imate recimo sadnju brazde, onda se stavi kreć, stanjak i fosforovo brašno u te pravce redova. Naravno, prije toga se izvrši analiza zemljišta, onda se sve to preore i prije sadnje otvaraju se brazde i opet se stavlja isti taj materijal za sadnju. A kada je riječ o rupama, dakle, stavi se u dno rupe se stavi stanjak, pa se stavi MPK đubrivo i onda se stavi fosforovo brašno da bi sadnica kasnije imala u nekoj drugoj godini, da bi ona već imala pristup tim hranjivim materijama, a fosfor je jedan od najvažnijih elemenata za bolju oplodnju, cvjetanje, a samim tim i za veći prinos. U ovom slučaju, dakle, stavili smo u rupu koja je ispunjena stanjakom MPK đubrivom, stavili smo, dakle, Tomasovo brašno. Sad što treba da se uradi, mora se pokriti ta rupa zemljom da ne bi došlo do kontakta korijenovih dlačica, to jest korijenovih žila sa đubrivima, jer u tom slučaju može doći do pregorjevanja, da kažemo, sadnica, odnosno do sušenja korijenovih žila, a samim tim, dakle, i stabla. Sada ćemo da zatrpamo stanjak
NPK đubrivo i fosforno brašno. Znači, kada je riječ o NPK đubrivu, preporučuju se formulacije sa manje azota, više fosfora i kalijuma. To su formulacije 7, 20, 38, 26, 26. Njih nije problem nabaviti u našim apotekama. Zašto? Zato što kada je riječ o tim đubrivima, dakle, vegetacija miruje i voćki ne treba mnogo azota. Ako bi dali mnogo azota u tom đubrivu, onda bi u slučaju visokih temperatura moglo čak doći do retrovegetacije, odnosno ponovno kretanja vegetacije. A fosfor i kalijum su važni upravo na proljeće naredne godine kada dođe do kretanja vegetacije, da voćka ima dosta fosfora i kalijuma, odnosno više fosfora i kalijuma kako bi bilo bolje cvjetanje, a samim tim i oplodnja. Dakle, sada ćemo da zatrpamo ovu rupu do određene granice, to je da pokrijemo đubar i NPK đubrivo. I sada ćemo da uzmemo sadnicu. Dakle, kada je riječ o samoj sadnici, vidite, ovo su korijenove žile, ovo je jedna dobro razgranata sadnica. Uvijek vodite računa o tome da sadnica mora biti dobro razgranata i da ima dosta ovih manjih korijenovih dlačica. Ta sadnica može se ovako rezati, dakle, preporučuje se ravan rez, a ne kos. Može biti kosi rez, ali u tom slučaju rane sporije zarastaju, a kada je ravan rez, onda rane brže zarastaju. I možete odrezati ovako ove glavne žile na nekoliko mjesta da bi se stimulisao rast ovih sitnih korijenovih dlačica. Ako neka žila ide previše, ako je previše dugačka, i nju skratite jer imate onda problema sa njom, ne znate kako da je smjestite u rupe. Jednostavno ne može da stane ako je rupa širine neki 40-50 cm. Dakle, sad smo ovu sadnicu orezali i stimulisat ćemo, kada je ubacimo u rupu, stimulisat ćemo onda brži rast ovih korijenovih dlačica. Sad se ova sadnica obavezno mora potopiti. Sadnica se potapa u smjesu stanjaka, zemlje i vode. Mora biti približan omjer stanjaka, smjese i vode. Zašto? Da bi ove žile bile, da bi lakše došle u kontakt sa česticama zemlje. Dakle, ne smije biti suva sadnica, u tom slučaju može doći do sušenja sadnice u rupi, pogotovo ako nije bilo padavina, a ovako kada pokvasite sadnicu, ona će bolje da prijanja uz zemlju, odnosno doći će lakše do tog kontakta između zemlje i žila. I sadnica će se samim tim i bolje ukorijeniti, a to je osnovno za dobru sadnju. Sadnice šljiva moraju se pred sađenjem još jednom pregledati i pritom se odbaciti sve one sa nedostacima. Sada ćemo da stavimo ovu sadnicu u rupu. Mora se voditi računa da spojno mjesto bude iznad rupe. I sada ćemo da pokrijemo ovu sadnicu. Prilikom pokrivanja sadnice sa zemljom možete raditi ovo, dakle ovako malo da dignete gore, da dižete gore sadnicu, da tresete. Zašto? Da bi došlo do bolje kontakta sadnice sa sitnom zemljom. Dakle, ako imate oko sadnice čvrstu zemlju, odnosno oko korijena, taj korijen neće moći da se razvija, da se širi, imaće prepreku. A kada date u sitnu zemlju, onda korijenove dlačice neće imati problema za razvoj. Kad ovako tresete sadnicu, dakle doći će do prodiranja te zemlje sitne oko sadnice. I sad se to utaba. Dobro se utaba. Tako. I sad se može staviti, sad stavimo drugi sloj zemlje oko sadnice. Opet se malo utaba. Na zemljištima lošijeg kvaliteta
Ukoliko nije urađeno prije sadnje drljanje, tanjiranje odnosno oranje, tanjiranje i drljanje zemljišta, preporučuje se dodavanje kalcijuma. Dakle, uradi se prva analiza zemljišta i baci se u trake, odnosno pravac u kojem će ići redovi, obave se te radnje, dakle oranje, tanjiranje i drljanje, ali ukoliko to proizvođači nisu uradili, opet se preporučuje da izvade, odnosno da odnesu zemljište na analizu i kad se dobiju ti rezultati analize, onda se otprilike vidi koliko treba kreča oko jedne, da se stavi na jednu parcelu. Dakle, u ovom slučaju, dakle, ako je zemljište siromašno kalcijumom, a nije kalcijum prethodno prije sadnje stavljen u zemljište, preporučuje se da se oko sadnice doda malo kreča. Obično je to negdje oko 500 do 700 grama. I sad ćemo taj kreć staviti ovdje oko sadnice. Nije dobro da se kreć stavlja zajedno sa stanjakom, zato što nisu dobri, da kažemo, odnosi između njih. Treba im 2-3 godine da počnu zajedno da djeluju, a pošto su naša zemljišta uglavnom kisela, preporučuje se, skoro uvijek se preporučuje da se doda i kreć. Konkretno u ovom slučaju šljiva, ona ne podnosi puno kiselo i puno bazno zemljišta. Najbolja reakcija je, dakle, slabo kiselo do bazno zemljište. A da bi se to postiglo, potreban je i kreć. Sad se i ovaj kreć treba pokriti zemljom. Važno je da i on ne smije doći u dodir sa korijenovim žilcima, jer bi također te korijenove žilce, odnosno dlačice, sagorile i došli do sušenja stabljike, tako da ćemo sad i ovaj kreć da pokrijemo zemljom. Opet se to može malo utabati. A sad možemo da dodamo ovoj sadnici još malo stanjaka koji ćemo također pokriti zemljom. Možemo ga i ostaviti na otvorenom, ali bolje da se pokrije zemljom jer tako, kao i kreć, tako dolazi i do bržeg rastvaranja stanjaka. I sad se to sve na kraju opet dobro utaba. I ono što je najvažnije, što se mora uraditi, je da ovo spojno mjesto bude iznad zemlje. Dakle, negdje 4 do 5 cm minimalno mora biti iznad zemlje, jer ako ovo spojno mjesto bude u zemlji, doći će do aktiviranja spavajućih pupoljaka ispod spojnog mjesta, odnosno rasta tog adventivnog korijenja i doći će do izbijanja novih grana koje će dodatno disrpiti biljku, a u slučajima stresa, suše lakše može doći do sušenja te same biljke. I još se preporučuje da se oko spojnog mjesta, oko sadnice, možete stvoriti ovako jedan mali kao lijevak. To možete raditi prstima, možete raditi i nogama. Zašto? Ako nema kiše poslije sadnje, a niste u mogućnosti da zalijete svaku sadnicu, kad padne kiša, oko odnosno ovome lijevku bit će vode i voćka će imati na raspolaganju vodu koja će biti dragocjena tokom ove aerovizacije, odnosno jeseni i pripreme za narodnu sezonu. Ali pošto u ovom slučaju imam vodu, zalit ćemo sa neke 4 do 5 litara oko sadnice, kako bi došlo do boljeg prijanjanja, odnosno kontakta između korijenovih žila i zemlje. U ovom slučaju, dakle, voda će se upiti vremenom i doći će
do korijena žila. Neki stručnjaci preporučuju da se oko sadnice stavlja čak i do 30 litara vode, što je previše. Jednostavno dovoljno je neke 5 do 10 litara vode po jednoj sadnici da bi ta voćka imala dovoljno vode u narednom periodu, poslije sadnje. Neki stručnjaci poslije sadnje znaju da krate ove grane voće, da naprave kosi ili ravan rez, da bi došlo do bržeg aktiviranja sadnice, odnosno odmah nakon sadnje, da biljka počne sa tim svojim aktivnostima. Međutim, to ne bih preporučio, jer u sadašnjim klimatskim uslovima zna se desiti da imate 10, 15, 20 dana visoke temperature, a nakon toga dolazi do naglog zahlađenja, snijega i minusa, i zato niskih temperatura. U tom slučaju, ako napravite ovdje neki rez, a recimo sutra ili preksutra bude jak mraz, može doći do izmrzavanja ovog dijela voćke i do pojave raznih bolesti. Kod šljive naročito se zna pojaviti bakterijski rak stabla, odnosno pseudomonas, i dolazi do sušenja, često na proljeće dolazi do sušenja cijele biljke, naročito ako je i proljeće problematično što se tiče tog kolebanja temperatura. Ali šta se ipak više preporučuje, dakle nakon sadnje na proljeće ova sadnica će se skratiti za 6 do 8 pupova. Napravi se jedan kosi rez, onda se može napraviti još jedan rez ovdje strane bočnim granama, da voćka brže krene u proces vegetacije. Dakle, sad je jesen, voćka sad treba da miruje, da sakuplja vlagu, da sakuplja snagu, dakle mora biti zalivena vodom, da voćke kad dođe taj fiziološki sat, kad otkuca, da oni jednostavno krenu onda na proljeće bez ikakvih problema sa vegetacijom. A dakle sad ako bi ih rezali, bilo bočne grane, bilo gore na vrhu, mogli da dođe do retrovegetacije u slučaju toplog vremena ili do sušenja sadnice naredne godine zbog niskih temperatura. Možda jedno od rješenja se može desiti je i to da ako već neko hoće to da radi, dakle nakon rezerve bilo gornjeg dijela, bilo ovih bočnih grana sad nakon sadnje, onda se preporučuje da se obavezno odmah poslije sadnje uradi zaštita bakarnim preparatima koji su kontaktni i koji će spriječiti kontakt, odnosno prodor tih patogenih gljivica i virusa u sadnicu. Sađenje šljiva se obavlja prema prethodno sačinjenom planu. Pri sađenju treba voditi računa o dubini sađenja, rasporedu žila u jami, uspostavljanju tijesnog kontakta između žila i zemljišta. I naravno i o đubrenju.